Thank you very much. This Inzobere Watch Inzobere TV. Amazina nitwa Emmy. Hanyuma tujye kureba ese n'ibiki bivyutse bivugwa muri Kenya. Hanyuma ibivutse bivugwa muri Kenya ni imyigaragambyo idasanzwe imaze iminsi kabisa y'abaturage ngeri zitandukanye. Ubundi niki gituma bigaragambya muri Kenya? Ikintu kinyamukuru gituma bigaragambya ni kuzamuka kw'ibiciro ku isoko, imisoro, ibintu bitandukanye. No kuvuga ngo ikintu kituma bigaragambye cyane cyane ni imisoro. Inteko nshingamategeko ubwo yateranaga isaba ko imisoro yakiyongera, hanyuma bakimara kubyumva abaturage bahita bajya mu muhanda bajya kwigaragambya, urabona ko ari ibintu bidasanzwe cyane. Hanyuma impamvu yo kwiyongera kw'imisoro mu gihugu cya Kenya ni iyihe? Impamvu kwiyongera kw'imisoro biri kuba mu gihugu cya Kenya, William Ruto asobanura ko impamvu imisoro iri kwiyongera kurushaho ari ukubera igihugu cya Kenya gifitiye umwenda amahanga. Ngo hari amafaranga ngo igihugu cya Kenya kibereyemo amahanga, ngo niyo mpamvu barimo kongeza ibijyanye n'imisoro. Kugeza aho muri umuturage wa Kenya w'urubyiruko usanzwe nta kazi afite, bagiye gutora itegeko rivuga ngo uwo muturage agomba gusora. Ibaze kuba ngo uri umusore nta n'akazi ufite ariko ukagira umusoro utanga mu gihugu. So ikindi kintu noneho padi z'abakobwa ngira ngo murazizi zazindi bifashisha igihe cy'imihango yabo, nazo bazongereye umusoro. Urumva ni ibintu bitoroshye cyane. Ikindi kintu kidasanzwe, niba hari umuntu ukoherereje amafaranga kuri telefone nk'uko umuntu akohereza amafaranga kuri mobile money kuri momo yawe bisanzwe, hanyuma ubwo ngubwo amafaranga ajeho baragira ayo bakataho. Umuntu akoresha amafaranga ariko hari ayo leta iri bukateho biciye muri ibyo bigo by'imari, niba ari MTN cyangwa niba ari Tigo. Urumva ni ibintu bitoroshye cyane. Niyo mpamvu imyigaragambyo ikomeye muri Kenya. Weba update ukore subscribe kuri channel yitwa Inzobere TV, tujye tukugezaho ibiganiro bitandukanye, amakuru atandukanye agiye avugwa mu isi hirya no hino. Thank you very much. Ndabashimiye mwebwe mukomeje gukurikirana ibiganiro byacu by'Inzobere TV. Nakagaruka tuzongera tugaruke kuri iki kibazo kiri muri Kenya, ikibazo gikomeye cyane cy'imyigaragambyo idasanzwe, harimo amaze kubipfira. Murumva ntago ari ibintu byoroshye cyane. Ciao ciao, ndabashimiye mwebwe rero mukomeje gukurikirana ibiganiro byacu. Ndabashimiye, ciao ciao, turi kumwe. Asante sana, ndabakunda cyane cyane.